turi kwiga ku gushaka ubwiza bw'Imana. Topic yacu ivuga kuba mu bwiza bw'Imana. Kuba no kuba nyine, kuba mu bwiza bw'Imana. Hanyuma nagira ngo dusome muri Luka ibice 9 umurongo wa 28 tugeze kuri 36. Luka ibice 9, Luka ibice 9 umurongo wa 28 tugeze 36. Wasomera muri telefone, wasomera muri Bibiliya iri hadi, ntaco bitwaye. Cyakora ntujya kuri telefone, ntujya kuri WhatsApp. Iminota mike ndi imbere yawe ndayigusabye, nifuza ko dusangira ijambo ry'Imana. Reka nsome. Bibiliya iravuga ngo hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga ishusho ye mu maso he ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru irabagirana. Abantu babiri baravugana nawe, abantu babiri bavugana nawe aribo Mose na Eliya, baboneka bafite ubwiza, bavuga iby'urupfu rwe ubwo agiye kuzapfira i Yerusalemu. Petero nabo bari kumwe barahunikiraga bakangutse rwose, babona ubwiza bwe burabagirana n'abo bantu babiri bahagararanye nawe. Nuko bagiye gutandukana nawe, Petero abwira Yesu ati, databuja, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Yabivugiye atyo kuko atarazi icyo avuga. Akibivuga igicu kiraza kirabakingiriza, bakinjiyemo baratinya. Ijwi rivugira muri ico gicu riti, nguyu umwana wanjye natoranyije, mu mwumvire. Iryo jwi ricecetse babona Yesu ari wenyene, barabizigama ntibagira uwo babwira ikintu cyose mu byo babonye. Amen. Topic turi kwiga ivuga ku kuba mu bwiza bw'Imana. Hanyuma muri aya magambo dusomye ndashakamwo amagambo nk'icumi muri iyi nkuru dusomye ya Yesu n'abigishwa. Yesu yagira abigishwa 12 basize byose baramukurikira. Kubera iki yajyanye na 3 bonyine kandi afite 12? Kandi ko nabo gusenga batabyangaga, kuki yajyanye na 3 gusa? Bashobora kuba batarabihisemo, bashobora kuba bataremeye kujyana nabo. Maze imyaka myinshi ndi umupasiteri kuva 2007. Ibyo ngiye kuvuga ndabizi neza. Imirimo y'itorero ikogwa na 20% y'abantu baterana. Nibi byo gukorera Imana icya 10 n'amaturo, abantu bafite umutwaro bashobora kurara badasinziriye, bakababazwa no kugira ngo itorero ritere imbere, tugire inyubako nziza n'ibindi. Uya gusanga mu rusengero batarenze 20% y'abaterana bose. Hari abantu mu nzu y'Imana bahisemwo kuba indorerezi. Indorerezi ni Kirundi. Hari abantu bahisemwo kuba indorerezi, bameze nk'abafana b'itorero ariko badafite umutwaro wo gusa na Yesu no guhinduka no kwezwa no gukora imirimo y'Imana. 20% gusa nibo bantu bafite umutwaro. Hano haduze abantu bazamukanye na Yesu bari 3 gusa muri 12. Mwibuke ko Yesu yagiraga abigishwa 20,000 baje gushaka imigati n'ibitangaza. Akagira 70 ashobora gutuma bakajya kwigisha. Muri 70 akagiramwo 12 basize byose. Muri 12 akagiramwo aba 3 abitwa ababowanerige, abana b'inkuba, abantu yitabaza byakomeye. Muri 3 akagiramwo umwe aba mu gituzaje. Nagira ngo nkwibutse kuri ikinege ku Mana. Hano ntukajye uza gufana, ujye uvuga ngo korale yacu, abanyamasengesho bacu, oya, ujye wumva kuri ikinege ku Mana. Buri kintu cyose ukora ugikore ari wowe na Yesu. Bizagutera gukorana imbaraga nyinshi kubera kuziko
icyo ushaka ku Mana ni ubwiza. Icya kabiri twakwigira muri iri jambo, Bibiliya yatubwiye ngo yabazamukanye umusozi. Wagize neza kuza muri iri teraniro, ntabwo nzi neza umusozi uriho. Ikintu nakubwira, uyu musozi nutawugwaho uzagusigira ubwiza. Hari igihe umuntu aba ku musozi w'ubupfakazi atawundi muntu n'umwe yamwumva. Hari igihe umuntu aba ku musozi wo kubura urubyaro, uwo musozi ukaba ukomeye. Hari igihe umuntu aba ku musozi w'ubukene ukamuremerera pe. Hari igihe umuntu aba ku musozi wo kwangwa. Hari igihe umuntu aba ku musozi wo gutereranywa. Hari igihe umuntu aba ku musozi w'urugo rubi. Hari igihe umuntu aba ku musozi ubwoko bw'imisozi sinabona umwanya wo kuyirondora. Ngo ufitiye inkuru nziza, kuri uwo musozi nuhihanganira uzahakura ubwiza. Impamvu y'Imana kukunyuza kuri uwo musozi si ukwanga, ni ukugira ngo biguhe ubwiza. Nujya ubona umuntu ahagaze hano akaririmba mugafashwa, akigisha mugahezagirwa, ujye wibuka umusozi yanyuzeho. Ibi bintu ntabwo bipfa kuboneka. Ibintu by'ubumana ntibipfa kuza. Kuva mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwari zivugishamwe imbaraga. Hari abantu banyuze ku misozi iteye ubwoba. Nahoze nibaza ukuntu, ndabizi mu rusengero hari abantu banze Imana banga n'abahanuzi kubera ko Imana yaravuze ngo mbagiriyenya, hanyuma barategereza barabura. Mu ndebere Yosefu afite imyaka 16, Imana imubwiye ko agiye kuyobora bene wabo, abantu bose bakamwunamira, yarazi ngo biraba mu gitondo. Ahita yisanga bene wabo bamugurishije, yisanga muri gereza imyaka irenze 12. Yagiye afite imyaka 16, Imana yamwibutse afite imyaka 30. Uwo musozi wari woroshe. Mwari muzi impamvu muri leta badaha umuntu akazi yafunzwe amezi 6? Bazi agasho icyo bivuze. Bazi gufungwa amezi arenze 6 ikintu bikora ku bwonko. Umuntu yafunzwe amezi arenga 6 ntibamuha akazi muri leta. Kirazira kubera kuko abazi ko ubwonko bwononekaye. We yafunzwe imyaka 12. Afite gufungwa sukuba mu nkuta za gereza. N'ubwonko bugira ikibazo. Muri covid muri guma mu rugo, hari ikintu cyantangaje. Batanze itangazo baravuga ngo abantu bafite imbwa bo bahawe uburenganzira bwo kuzitembereza mu muhanda. Noneho ndibaza kubera iki bafungirana abantu imbwa zo bakazemerera. Ni kubera ko iyi imbwa ihora ireba ahantu hamwe irasara. Nico gereza bisobanuye. Ihora ureba ikintu kimwe. Afite abantu bubatse ingo bari hano, mujye mugerageza mukore n'agasoroti rimwe na rimwe kubera ko niyo uhora ureba inkuta z'icumba ubwonko bugira ibibazo. Jya ugerageza usohoke utembere, muhindure aho mujyama, muhindure nuko intebe zipanze muri saro, ibintu nka bene ibi. So ntabwo naje kwigisha abubatsi ngo nagira ngo mvuge ko hari igihe umuntu aba ku musozi uremereye, umusozi ugoye, ariko uwo musozi nuwihanganiraho Imana izaguha ubwiza. Abantu bose Imana yagiye ikoresha ibintu bikomeye, ba Dawidi, ba Danieli n'abandi babaga baraciye ku misozi igoye iremereye, ariko bakayikuraho ubwiza bw'Imana. Icya gatatu, Bibiliya iravuga ngo bazamutse bagiye gusenga. Uzi hari ikintu kibabaje, hari igihe umuntu abaho adasenga nanone kandi akaba ari no ku musozi. Bamwe umusozi ubatera kuganya, ubatera kuvuga nabi, ubatera kwiganyira, ariko hari abandi bahisemo kuba kuri uwo musozi basenga. Bibiliya iravuga ngo bazamutse bagiye gusenga. Reka mbabwire bakristo bene data twahuriye hano, gusenga nta muntu yarakwiye kubyingingira undi, kuko gusenga ni terapi. Gusenga ni ubuvuzi. Ujya imbere y'Imana ufite ibintu bibi byuzuye umutima ubabaye, iyo usenze neza urabisohora ukakira ihumure ry'Imana. Gusenga ni itegeko kuri twese. Hanyuma umuririmbyi yaririmbye ngo n'umwana muto azi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga.
hanyuma gusenga kujya kwambara amababa kukagenda kugakomanga ku rugi rw'Imana mpaka Imana igasubiza. Ntabwo nshaka kuvuga ku gusenga kuko hano hariho abanyamasengesho b'umwuga, ariko icyo nagira ngo mbabwire nuko gusenga bikwiye guhinduka amahitamo. Esteri ahuye n'ikibazo kiremereye wenda nk'icyo ufite cyangwa nk'ibyo abandi bafite, Bibiliya iravuga ngo yahisemwo kujya imbere y'Imana. Mwibuke ko ari umwamikazi, yari afite uburenganzira, kuko atahisemo kwigaragambya. Yagiye gusenga. Hanyuma asenze, Imana imuha igikundiro, imuha amasezerano. Agiye imbere y'umwami, umwami amutunga inkoni, imuha n'ubwenge bw'ukuntu ari bujere situation. Gusenga ni ikintu cy'ingenzi, dukwiye kuba dusenga. Hari abanyamasengesho nubaha muri Bibiliya nka Danieli yagiye i Babuloni afite imyaka 16, asenga imyaka 70 ku manywa na nijoro. N'igihe bari bamugambaniye, Bibiliya ivuga ngo nta kintu gishasha yakoze, ngo yakinguye amadirisha areba i Yerusalemu, ngo asenga gatatu ku munsi nk'uko asanzwe. Reka mbabwire, ntimuzarye gusenga kuko mwagize ibibazo, muzashaka Imana kuko muyikunda. Mu gihe cy'ibibazo izabatabara. Ntabwo nzibagirwa umupasiteri yigeze gufatirwa hano hirya mu Kamenge, cyagihe byari bimeze nabi za 1994. Hanyuma yari umuntu usenga cyane, afashwe bamutwara munsi y'umuhanda kumwica. Bamutwaye munsi y'umuhanda, arangije asenga amagambo 2 gusa. Aravuga ngo mwami, niba ibyo ngukorera bitararangira, untabare unyongere iminsi yo kubaho, kandi niba hageze kunyura untwara amahoro. Umushefu wabo ahita ava munsi y'umuhanda yiruka, aravuga ngo mwafashe nde? Agiye kureba asanga ni pasiteri wiwe. Aravuga ati uyu mushumba naramunaniye gusa njya muri ibi bintu, ariko uyu n'umuntu w'Imana. Amusubiza mu modoka aragenda. Hari abantu bakominika n'ijuru mu buryo bworoshe, kubera ko nibwo buzima babamo. Gusenga ntibibagora. Bibiliya ivuga ngo bari bazamutse umusozi gusenga. Daniel yarasenze kugeza igihe Abisirayeli bataha, imyaka 70. Nagira ngo nkubaze, hajya urambiwe usenze ingahe? Utangiye gucika intege usenze ingahe? Hari umugabo umwe yari afite inshuti ze 3. Muri izo 3 hari umuntu yasengeye imyaka 52, akizwa ku mwaka wa 53, ku manywa na nijoro. Niba ufite umugabo udakijijwe cyangwa umugore udakijijwe cyangwa bene wanyu badakijijwe, utegetswe ikintu kimwe: gusenga utarambiwe, kugeza igihe ubwiza buzaza, kugeza igihe Yerusalemu hazahinduka ishimwe, kugeza igihe Imana izakemura ibiri imbere yawe, ntuzava imbere y'Imana. Icyakane twakwigira muri aya magambo twasomye, Bibiliya yatubwiye ngo ishusho yo mu maso irahinduka ararabagirana. Ishusho yo mu maso irahinduka ararabagirana. Reka mbabwire ikintu nibaza ko ari kibishe, ni ugusenga kutazana impinduka. Niba gusenga kudashobora kutugeza ku kurabagirana, niba gusenga kudashobora kutugeza ku gukemura ibibazo, niba gusenga kudashobora kuzana impinduka mu miryango yacu, mu gihugu cyacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, gusenga nta kintu kwatumariye. Yesu yarasenze kugeza igihe ishusho yo mu maso ihinduka ukundi. Ubu hari abantu bari mu rusengero bamaze imyaka bagwana n'ingeso za kamere nyinshi, ariko hari akantu nabonye sinzi ukuntu kabigenza gahinduka. Ikinyabwoya murakizi? Murabizi ko aricyo kibyara ikinyugunyugu? Yego, ikinyabwoya nicyo kibyara ikinyugunyugu. Bitangira ari ikinyabwoya gihanda. Murabizi ko nundi akivuze mbona abantu baragitinya, ikinyabwoya baragitinya. Ariko hari ukuntu gikura kikazahinduka, kigahinduka ikinyugunyugu. Yego, habaho ubwoko bw'ibinyabwoya bumeze gutyo. Iyo umuntu agifite amahwa ku mugongo, ahanda abandi, avuga nabi,
ari umunyamujinya, atihangana, abesha n'ibindi, amwe n'abagifite amahwa agora abandi. Ariko uko wegera Imana mu gusenga, ukaba hafi y'Imana, bigera igihe ugahinduka, ukagira utubara twiza, ugahinduka akanyugunyugu, ugatungwa n'ibivuye mu mashugwe. Ikinyabwoya gitungwa n'umukungugu, kibaho nabi, kigenda mu buryo bugoye, ariko akanyugunyugu, wow, hari igihe ubuzima buzoraho kuko twasenze. Niba gusenga kudashobora kutugeza ku kurabagirana, ngo kudukize kamere yacu mbi igora abandi, ntaco gusenga kwaba kwaratumariye. Birababaje kubona umuntu usenga hano, wamusanga ku isoko ugasanga avuga nabi. Ukabona umuntu arasenga hano ariko niwe yambura. Arasenga hano ariko ubuzima bamo n'ubuzima budahesha umugisha abandi. Barasenze kugeza igihe ishusho yo mu maso ihinduka ukundi, ararabagirana. Niba uri imbere y'Imana, wakwizeye ko Imana ishobora kugukiza. Reka nkubwize ukuri, ibintu bikigutsinda hari abandi babitsinze, kandi imbaraga zabafashije zikorera mu itorero. Hari umugabo umwe, hari umupasiteri twakoranye, yarambwiye ati pasiteri, ngubu hamwe nagiraga inyota imeze nk'ipasi, nari yabonesheje mu kabare nk'inzoga nyinshi nkararamo, ariko Yesu yankijije inyota y'inzoga, nywa amazi nkumva ndanezerewe. Hari abandi bakize ubusambanyi muri bo. Hari abantu babeshaga mu buryo buteye ubwoba, bakabesha n'ibyo badafitemo inyungu, ariko ubuntu bw'Imana bwarabakijije. Kurabagirana birashoboka. Bishobora gutangira ufite amahwa uhanda abandi, ariko ubundi reka mbabaza, hano tuhamara amasaha 2 gusa ku cyumweru. Niba ushobora kugora abandi mu masaha 2 umara hano, abo mumarana umunsi wose ntibagowe. Umgize ukuri bamerewe bate niba ugora abandi mu masaha 2 gusa? Niba kamere yawe unanirwa kuyisha amasaha 2 ikigaragaza, ugabumara n'igihe kinini bimeze bite? Ngo ufitiye inkuru nziza, gusenga kuzana kurabagirana. Icya gatanu, haje abantu babiri, Mose na Eliya. Mose yaraje gushikiriza iby'ubutambyi, iby'ubuherezi. Hanyuma Eliya yaraje gushikiriza iby'ubuhanuzi. Uyu munsi habaye handover, habaye ihererekanya bubasha. Nagira ngo mbabwire ko gusenga kongeweho perseverance, kumena ibikuta kukatugeza kuguhabwa. Abahungu banjye babiri, nkunda kubabwira mw'abahungu banjye, umugisha mfite sumuvukanano n'uwavuye mu maraso ya Kristo. Ari ibintu dushobora guhabwa bitavuye mu miryango, bivuye mu ijuru honyene. Pawulo yaravuze ngo bamwe yabagize kuba intumwa, abandi abahanuzi, abandi abigisha. Mwari muzi ko kuba mu kubaho kw'Imana, Imana ishobora kukuvugaho ijambo itavuze ku muryango wawe. Uzi ko ishobora gutangirana nawe ikintu kitigeze kiba mu Burundi kuva Burundi bwabaho. Uzi ko Imana ishobora gukorana nawe ikintu kitari bwabe ku isi. Ariko reka mbabaza, ubundi gusenga kwatumariye iki? Umuntu yakoze smartphone ntabwo ari umukristo, nta hantu ndabisoma. Umuntu yakoze indege ntawe bivuga ko akijijwe. Umuntu yakoze internet nta hantu bivuga ko akijijwe. Gusa Imana yarabiduhaye ngo tubikoreshe. Mwebwe mubona gusenga kwaratumariye iki? Iyo murebye gusenga kwaje umuntu kwaratumariye. Ubu hari abantu hano barangije kaminuza ngo babuze akazi. Mwasenze mukamena ibikuta kugeza igihe Mose na Eliya baza. Mwasenze Imana ikabahishurira iki? Imana ntihera ku bintu bikomeye, ihera gusa. Imana ishobora kuguhishurira ikintu. Urumva hari n'ukuntu abantu basenga nabo bazi ko umurimo w'Imana uba hano nyene hano ku ruhimbi. Wapi? Dukeneye abadogiteri buzuye umwuka w'Imana. Dukeneye abacuruzi bacuruza bubahirije amahame y'ubwami bw'Imana, bagacuruza mu buryo buzana impinduka. Dukeneye abantu bareba kure, bazasiga babibiye imbuto ibisekuru byibuze 5 bizakurikira.
Mose na Eliya baraje, mu maso harabagiranye. Mose na Eliya baraje bamuhaye, baravuga ngo umva. Mose yaramubwiye ati ngewe nabaye umuherezi igihe kinini, ariko ni wowe umuherezi, ni wowe mukuru w'abaherezi, akira. Erega hari ibintu Imana yabuze umuntu ikoresha. Mwari muzi ko Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli bazataha ku mababa y'ikizu. Mu kizu mu Kirundi ni nkukuma. Murakoze. Ni ukuvuga ngo niba Imana byari ubuhanuzi ko Abisirayeli bazataha mu ndege, bataha mu gihugu cy'isezerano, Imana yagumye gushakisha umuntu yakoresha ngo yubake indege. Hanyuma hari abahungu babiri babitekereje, bakora ikiri ku mugambi, bikiri ku mutima w'Imana, bubaka indege, Abisirayeli bazitahamo. Hage twe tuzava mu isi twarakoze iki? Ko twateranye gusa, ko twajanye hano ku cyumweru. Icyongereza wize muri kaminuza n'Igifaransa kimariye ku bwami bw'Imana. Kuba warize gukora amaproje, udashobora gukorera proje abakecuru 5 bari muri rusengero ngo babone imibereho, bimaze. Muracankunda? Icya gatandatu, Bibiliya yatubwiye ngo Petero nabo bari kumwe barasinziriye. Petero nabo bari kumwe barasinziriye. Nawe tekereza, Mose na Eliya bahari, na Yesu yarabagiranye, wowe ugahita uhitamo gusinzira. Shengero ry'Imana, mumenye ibintu bimaze gupfa kuko twasinziriye. Imana yigeze kubwira Aburahamu, iramubwira ngo najye gutamba igitambo, afate ihene y'inka byose abicemo kabiri, ageze ku ntungura n'inuma byo ntiyabikata, hanyuma ngo ku kirengazuba arasinzira. Ikosa yakoze, asinzira inyoni zitarasubira mu byari, ibisiga bitarasubira mu byari. Ngo ubwoba butewe n'umwijima buramufata, arakanguka. Imana iramubwira ngo nari kuba nkuvumye, ariko ngewe nawe twarasezeranye, ariko urubyaro rwawe bazakorera abandi bantu imyaka 400. N'ibitiro ry'amasaha 2 rivamwo umuvumo w'imyaka 400. Waduha fagitire ryo dusinziriye twazabikizwa ne? Ari umuntu umwe inshuti yanjye Imana yigeze kumubwira ngo wasinziriye mu mwuka no mu mfuka harasinzira, na stock irasinzira. Erega abantu batuzwe n'ibiva mu ijuru, nta mpamvu yo gusinzira. Amahoro azaza kuko twasenze, n'ibindi byose bizaza kuko dukangutse. Bo bahisemwo gusinzira. Nasomye indi nkuru muri Bibiliya, ntekeza ko namwe mwayisomye, y'umugabo yahinze umurima, arangije ngo abibamwo imbuto, ngo ahita ataha mu rugo arasinzira. Hahita haza abanzi babiba urukungu, ugwamfa. Hanyuma babibonye byameze, baramubwira ngo duhuru urusha tugende tubirandure. Aravuga toya, mwahava mwangiza, mureke bikurane. Murebye ibintu biri gukurana. Muri Amerika bageze kuri divorce ya 5. Ndavuga amatorero ya Gikristo. Bemerera ko umugabo ashobora kwahukana 5 akagaruka bakamushingira. Nahoze mbaza abapasiteri babo, ndababaza hajya gute mwageze kuri urwo rwego. Aravuga ati twasanze mu rusengero 98% bose araba divorce. Uramutse rero ubangiye wasanga usigaye mu rusengero wenyine. Ubwo ni mureke bikurane. Bibiliya yatubwiye ngo Petero nabo bari kumwe bahisemwo gusinzira. Nagira ngo mbinginge iki giterane Karumeli yateguye gisige hari gukanguka muri gerizo, gisige hari gukanguka mu banyamasengesho, gisige hari gukanguka mu miryango, gisige hari gukanguka mu buryo bwose, hanyuma tuzabona ubwiza bw'Imana buba mu ihema. Ikindi cyakari twakwigira muri iri jambo, bakangutse bavuga ibidakenewe. Mwasomye ibintu twasomye, duca ingando iyawe n'iya Mose n'iya Eliya. Icyambere si ho batuye, bagiye ku musozi gusenga. Iby'ingando bijemwo bite?
ntabwo dukeneye ingando, dukeneye ubwiza. Ntabwo dukeneye ingando, dukeneye kubaho kw'Imana. Ntabwo dukeneye ingando. Rimwe twigeze tujya gusenga ahantu, Imana iratubwira ngo mwanejeje munsabe icyo mushaka. Muzi ikintu nasabye? 20,000. Imana y'isi yama nimugoroba nari nayamaze. Ndabaza hajya Imana yari yambwiye ngo iki? Sha izongere kwibesha ibimbwire. Ubu naciye ubwenge. Ubu nzi icyo nasaba. Ugize amahirwe ugeze imbere y'abakomeye. Ugeze imbere y'Imana itegeka bikaba, yavuga bigakomera, ugahita uvuga ubusa. Ukavuga ingando, Mana baranyanga, Mana nkeneye inzu yo kubamwo, Mana nkeneye ibigi. Ibyo bintu byose Imana izabisubiza, ariko icyo ukeneye ni ubwiza. Keneye ubwiza. Dukeneye ubwiza. Amen. Nugira amahirwe yo guhura n'abakomeye, abantu bakomeye, hari abantu Imana yahaye mu isi gukomera. Nugira amahirwe yo guhura nabo, uzarase ku ntego, uvuge ibyo ukeneye mu magambo asobanutse kandi make, hanyuma kandi uvuge no mu rurimi rwumvikana. Kubera ko abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari hari ukuntu tuzi guca, mbese bakabanza kubisasira, no. Icyambere bari abantu ntibagira umwanya, biyumvira ibintu binini ku buryo badafite umwanya wo gutinda ku birayi n'utudetaye tutari ngombwa. Ukwiye kumenya ibiri ngombwa. Kubera iki? Gusigwa ntabwo bihoraho. Ubwiza ntabwo buhoraho. Mu 1900 kuri Azusa muri California habaye ububyutse kubera abantu basengaga. Ubuhamya bwahavuye buvuga ko umwuka yamanutse nk'uko byari bimeze kuri Pentecote mu gihe cyo kwa Petero. Abantu bameze amaboko ntayo bavukanye, abantu bameze amaso ntayo bigeze bagira, kuko hari ubwiza bw'Imana. Imana yakoze ibintu bidasanzwe, birasa nkaho yagaruye Pentecote yo mu byakozwe n'intumwa. Ariko ubu aho hantu Azusa haguzwe n'abasilamu. Ntabwo gusigwa kukihari. Gusigwa ntabwo bihoraho. Swede yazanye ubutumwa bwiza, Imana bakoresha ibintu bikomeye, ariko ubu nibo bambere bemera ubutinganyi ku isi. Ntabwo gusigwa kukihari. Twagiye tuba mu bubyutse bwagiye buba ahantu henshi, mwagiye mwumva, ariko ubu amavuta ntakihari. Twabonye abantu bari bafite favere y'Imana. Imana yakoresheje ibintu bikomeye birenze uko twabitekereza. Mariyamu ntabwo akiri muri Kongo, ntabwo akihari. Gusigwa ntabwo bihoraho. Biragoye rero akanya gato kajemwo ubwiza, kajemwo gusigwa, umuntu agahita avuga ibidakenewe aho kugira ngo asabe iby'ibihe byose. Wivomera amazi azaba ahagije kugira ngo igihe cy'ukugotwa n'ikiza kizagusangane gusigwa. Duca ingando iyawe n'iya Mose n'iya Eliya. Cyambere bari basinziriye. Torero gusigwa ntabwo bihoraho. Iyi favere y'Imana dufite hano nayo ndabizi kwitazahoraho. Dukikijwe, iyo urebye imitwe y'iterabwoba ya Kisilamu ukuntu iri kuzamuka, kandi ikintu bagwanye ni kimwe gusa, ni ubukristo. Somalia bimeze nabi, Sudani bimeze nabi, Nigeria bimeze nabi, none numvishe ko na Kongo imitwe y'iterabwoba yahageze. Kuba tugisenga imiryango yuguruye, leta ibyemera, dufite umutekano wose, aya ni amahirwe abahake ku isi. Nimutayakoresha neza ngo kukubaho kw'Imana tukubyaze ubwiza no gusigwa, hanyuma bisige turi abantu bateguriye ikindi gisekuru kuzabaho neza. Kugusigwa ntabwo guhoraho. Erega ubu uri hano uri umujene, ntufite umwanya wo gusoma Bibiliya, ntufite n'umwanya wo guterana. Hari igihe uzarongorwa
hanyuma usame inda, hanyuma ikugwe nabi, unanirwe kuza guterana abandi basenze. Hari igihe uzimuka ujye kuba muri Amerika ahantu hataba urusengero, ubura uko uterana abandi bateranye. Hari igihe yenda uzaba uryamye mu bitaro, Imana ikurengere kuko wasenze. Hari umugabo umwe numvishe ngo yagiraga igihe cyo gusenga kizwi, ikindi gihe agira ibyago aragwara ajya muri koma. Iyo yasaha yo gusenga yageraga ngo bahita babona asa nkaho agaruye ubwenge, bakabona kubita iminwa nkarimo kuvugana n'umuntu. Abaganga batangazwa nuko iyo saha uko yageraga babona asa nkaho agarutse. Nyuma y'amezi menshi avuye muri koma, baramubajije ngo ko twabona iyi saha iyo yageraga twabona usa nk'ugaruye ubwenge, byarangira ukongera ukagwa hasi, haba habaye iki? Aravuga ngo iriya ni isaha yanjye yo gusenga. Umunsi umwe Yesu yaraje aramubwira ngo ubwo utantengusha uri muzima, sinagutenguha ugwaye, byuka utaha iwawe. Dukwiye kuba turi abantu bazi igikenewe bizakurengera. Amasengesho dusenga ubu azaramira abana bacu n'abuzukuru. Nigeze kujya gusengera ahantu, sengana n'umuntu arantangaza, ntarabona umwana ashize imyaka 19. Yarasenze abwira Imana ngo Mana, nsengeye ibisekuru 5 bizankomokaho, ntihazabemwe umurozi, ntihazabemwe umutinganyi, ntagire uzapfa yiyahuye, ntagire n'uzabyara ikinyendaro. Ngiye mfite dive na dani, sindasengera abagore babo, nta nubwo ndasengera abuzukuru. Umunsi umwe twari mu nyigisho na madamu z'abubatsi ngo umudamu umwe arahaguruka aravuga ati ngewe muri fiançaye nabwiye umufiance wanjye ko iwacu nta wundi muntu azahaba, ninge nawe n'umukozi wacu n'umwana tuzabyara, nta wundi muntu yemerewe kwinjira iwacu. Hanyuma papa w'uwo muhungu yaje kugwara, babana nyene barabaye umugabo n'umugore. Papa w'umuhungu aragwara, uwo muhungu ajya kumucumbikishiriza ahandi hantu kure, amugwarizayo. Noneho madamu aravuga ati ndatangaye pe, ubu mfite abahungu 2 nibo nabonye, ni ntasengera abakazana banjye bakaza bameze nk'uyu. Erega ibyo gusengera birahari, nuko twabuze umwanya wo gusenga gusa. Icyamunani, Bibiliya yatubwiye ngo ijwi riva mu ijuru. Bibiliya yatubwiye riravuga ngo nguyu umwana wanjye natoranyije mu mwumvire. Ijwi riramuhamiriza. Hari abantu dufite mu rusengero birirwa banduranya, ntibambona, naragwaye ntibansura, kuko nyene ntaboneka. None niba ijwi ritaraguhamiriza tuzakubona gute? Twakubona gute se? Hari abantu bafite faveur ku buzima bwabo. Ntabwo nzibagirwa umunyamerika w'umushinwa yitwa Hong Suk, twigeze guhurira i Butare. Imana yamukuye muri Amerika agiye kwishura ideni ry'umuntu icanguko. Imana ari muri Amerika ari gusenga, Imana aramubwiye ngo fata indege ugende i Kigali, nuhagera ufate taxi umanuka ahantu hitwa icanguko. Hari umuntu wanjye, umukozi wanjye uruhijwe n'umutwaro w'ideni. Aratega agendera kuri map Imana yamuhaye, agera icangugu yishura ideni. Nge nahuye nawe duhuriye Butare avuye kwishura ideni. Hari abantu bafite faveur y'Imana ishobora gutanga ingabo zigafa ku bwabo, ishobora mbese mbabwire gute, hari abantu bafite ubwo buntu nyine. Ijwi riva mu ijuru avuga ngo uyu ni umwana wanjye, mumwumvire mumukurikire, niwe natoranije. Umunsi faveur y'Imana yakujeho, ubwiza bw'Imana bwaje, twese tuzaza duhinda umushitsi. Icyacyenda, Bibiliya yatubwiye ngo ababitsi banga. Ababitsi banga aravuga ngo ibyo mubonye ntimuzabivuge. Hari abantu bahindutse abanyamabanga b'Imana kubera gusenga. Bibiliya avuga ngo nta kizakora itamenyesheje intore zayo. Natangajwe n'ukuntu Imana yari igiye kurimbura Sodomu. Yabwiye Aburahamu iravuga ngo sinatinyuka nte kurimbura Sodomu ntabwo inshuti yanjye magara Aburahamu. Uzi guhinduka umujyanama wihariye mu bwami bw'Imana. Imana ikabanza kugukonsirita imbere yo gufata icemezo cy'Uburundi bwose.
uzi ko Mose Imana yigeze kubabara, iramubwira ngo Mose, abantu bawe bangoye, ngiye kubica bose, wowe nzaguhindura ishanga rikomeye. Aravuga atoya, ndashaka kuguha icyiyumviro. Nuramukubisha abanyegiputa bazaguseka, nta cubahiro cyawe kirimo. Imana irigarura irabireka, kubera ko yari afite ubuntu bwinshi kuri we. Hari abantu Imana yaciye mu biganza nk'imanzi, ibarinda nk'imboni y'ijisho, ibagisha inama y'ibyo igiye gukorera abantu, kubera ko umunezero w'Imana ni ukuba mu bantu. Imana ntikoresha ibiti, ikoresha abantu bemeye kuyumvira. Icya 10, Bibiliya yatubwiye ngo amanukana nabo. Yesu yemeye kuba umufatanyabikorwa n'aba bantu bemeye kubana nawe. Mbabwire ko mu bigishwa 12 aba batatu nibo bantu bakoze ibintu bikomeye muri Bibiliya. Ntabwo navuga kuri umwe byadufata igihe kirekire. Hari abantu Imana yemeye kuba umufatanyabikorwa. Imana ikamureba ikavuga ngo ubwo ari aha hantu, ubwo akora muri iyi ministeri, ubwo acuruza hano ku isoko, ubwo atuye hano, nta bwoba mfite, ni nk'ari nge waba uhibereye. Igihe cyose ufite umutima wagutse ukwigwamwo abandi, igihe cyose ufite ibyo ugomba gukora mu bwami bw'Imana, Imana izakubera umufatanyabikorwa. Igihe cyose uvuga ngo urakaza mwami Yesu, ubwami bwawe buze, Imana izakubera umufatanyabikorwa. Hanyuma rero hari akantu nasomye kambabaje muri iyi mirongo, hari akantu nasomye kambabaje. Uzi ko abantu 9 bo batazamutse basigaye bagwana n'umudayimoni. Abantu batazamutse umusozi ngo bazamukane na Yesu ku musozi, Satani yabahaye akazi. Amasaha 28 Yesu yamaze n'abigishwa 3 ku musozi. Abari hasi bariho baragwana n'umwana ufite abadayimoni, kandi dayimoni abananira kwirukana. Muzambariza abantu badatanga icya 10 burya bungutse iki? Muzambariza ikintu bungutse. Hari amahitamo 2, ni ukuzamukana na Yesu ku musozi ugashaka ubwiza, ariko nunasigara hasi Satani azaguha akazi. Mu minsi ishize naringiye ahantu mu ntara, hanyuma njya kugura ikawa yo kunywa. Hanyuma haza undi muntu utwaye ikimodoka cya miliyoni nyinshi bya bindi nyene bigezweho. Yari umudamu yitwaye, nawe aza kugura ikawa. Mu minota nk'icumi twahamazana dutegereje ko badukorera ikawa. Narababaye kabisa. Uzi kugenda mu kimodoka gisa gutyo uzuye dayimoni. Yaratukanye, avuga ibintu biteye ubwoba. Ndamureba ndibaza, urebye ukuntu asa mu maso ukabona afite dayimoni kabisa. Uzi kugira ngo urare mu kizu ciza ugwana na dayimoni. Hari undi muntu uraye haciriritse ariko afite ubwiza bw'Imana. Mwabonye uko umuntu azamuka mu rwego rw'amafaranga ko ariko agira umutekano muke, niko atangira kugira abamwanga benshi. None dusigaye dufite n'abashumba nabo bafite bodyguard kubera umutekano muke. Umuntu agakorera Imana afite umutekano muke pe. Imbaraga z'Imana ntacu zikimufasha kubera ko amerewe nabi. Umva, ni ibintu bibiri. Urazamuka ku musozi uhabwa ubwiza, ariko nutazamuka ku musozi Satani agufitiye akazi, azagukoresha uburetwa. Hitamwo rero, ndi nkawe nahitamwo kuba mu bwiza bw'Imana, kuba mu kubaho kw'Imana. Hanyuma munyemereye nagira ngo mbabwire ibintu bike bizana ubwiza, hanyuma mpite nsenga. Icya mbere ni ukwihana. Kwihana bizana ubwiza, kwihana bizana ubwiza bw'Imana. Icyakwambuye ubwiza nuko wishoye mu byaha, nuko wagiye muri bya bindi na bya bindi, nubiva mu bwiza buzaza. Icya kabiri ni uguhinduka ku ngeso. Nuhinduka ku ngeso ubwiza buzaza. Uko ingeso imwe izajya ivaho uzajya ubona winjira mu bwiza bw'Imana. Icya gatatu kizana ubwiza ni ukwemera guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, apana kubyumva mu mutwe. Ntabwo ushobora kuzafata bire yose ku mutwe,
ariko niba rivuga gusenga, genda witoze gupfukama. Niba ijambo ry'Imana rivuga gutanga, ntabwo uzatanga kuko ufite byinshi, uzatanga kubera umutima. Umumama we Zarifati yatanze agafu gake n'utuvuta duke, ijambo rivuga ngo ifu ntizongera kubura. Koroneri y'Imana aravuze ngo gusenga bigeretseho kugira ubuntu byazamukiye kubigubutsa imbere y'Imana. Tabita ntabwo yazuwe n'amarira y'abapfakazi, yazuwe n'imirimo myiza yakoze. Icya kane kiza n'ubwiza ni ukwemera kuba umwigishwa wa Yesu. Abantu benshi ntabwo ari abigishwa ba Kristo, ntabwo ari abadisipure, kuko ntabwo waba umudisipure wa Yesu udafite disipurine ye, ntabwo bishoboka. Kwemera gutozwa, kwigishwa ni ikintu cy'ingenzi. Kugira ngo Yesu ageze abigishwa ku bwiza, yakoresheje imigwi ine. Hari ngwino urebe, nkurikira, bana nanjye, na ngwino upfe. Ibaza umuntu yaje aje kureba, ukazamugeza ku rwego avuga ati ntimumbambe nk'umwami wanjye, mumbambe ncurame. Kugeza igihe ushobora kumwizera ukavuga ngo nzakubakaho itorero, kubera ko yabaye mu bwiza bw'Imana. Icya gatanu kidufasha kuzana ubwiza ni ugusenga ngo ubwami bw'Imana buze. Niba tutababajwe n'ugwaruka rwacu ruri kunywa itabi, ntitubabazwe n'abagabo bacu barara mu kabare, ntitubabazwe n'ibi, twaba tudafite umutwaro w'igihugu, tudafite umutwaro w'imiryango yacu, kuko abo Satani arimo kononera ku marigara ni bene wacu. Dukwiye gusenga ngo ubwami bwawe buze. Icya gatandatu gishobora kuzana ubwiza ni ukumvira amategeko yo mu bwami bw'Imana. Abongereza bafite ni koloni, ntabwo ari igihugu kimwe nk'Ubwongereza. Abongereza bafite ibihugu 11 bitagira perezida, bafite premier ministre kuko bayoborwa n'Ubwongereza. Harimo Canada, Australia n'ibindi. Hanyuma ibihugu bivuga icyongereza birenze 50 muri ibyo bihugu abantu bagendera ibumoso mu gutwara mu muhanda, biga mu cyongereza, babaho nk'uko ubwami bw'Ubwongereza bubaho. Ni gute twavuga ngo tuba mu bwami bw'Imana tutumvira amabwiriza yo mu bwami bw'Imana? Niba turi koloni y'ijuru, niba turi abantu bemeye kuba abayoboke b'ijuru, dukwiye kubaho nk'uko Bibiliya ivuga. Kumvira bizana umugisha, kutumvira bizana ibibazo. Ikindi kizatuma tuzana ubwiza bw'Imana ni ukubaka ubusabane n'Imana. Mu Gifaransa bavuga amagambo atatu: amour, amitié na intimité. Abantu benshi Imana irabakunda ariko ntibari inshuti. N'abari inshuti si inshuti magara. Hanyuma ikindi cya munani kizana ubwiza ni ubumwe bw'abana b'Imana. Nari mvuze ngo ubumwe bw'abana b'Imana. Yesu yaravuze ngo bahe kubumwe nkuko turi umwe na Data. Ntiyadusabiye amafaranga, yadusabiye ubumwe. Icya cyenda kizana ubusabane cyangwa kizana ubwiza ni urukundo rw'abana b'Imana. Nimukundana nibwo bazamenya ko muri abigishwa. Ikindi ni ukubaho mu kubaho kw'Imana. Hari igihe ujya gusura mu rugo rw'umuntu akijijwe, ugashaka kubaho kw'Imana ukakubura, ukibaza ko aba bantu ari bene Data, hano batanywera inzoga, habaye iki? Ukumva nta mani haheruka. Hari ikintu kimwe cyambayeho nje hano bwa mbere mu giterane. Ninjiyemo hano numva hari presence y'Imana. Noneho mbaza umuntu yantumiye, umuntu nabwira mbwiza ukuri, ni irihe banga rituma hari ukubaho kw'Imana mu giterane? Aranyihorera. Uko nakomeje kumubaza yanyeretse abantu basengeye giterane, navuga ahwi, kumbe ba bantu bari mu cumba nibo batuma hano tubona hari ubwiza. Erega iyo abantu basenga ntabwo babaho nk'abadasenga. Wapi? Hashimwe Imana yaremye gerizo igashira n'abantu basenga. Hanyuma ikindi ni ukuzura umwuka wera. Umwuka wera niwe utwara amasengesho yacu akayageza ku Mana. Icyanyuma kizana ubwiza bw'Imana ni ukumenya icyo waremewe ukagikora. Yesu azagushigikira kuko urimo gukora icyo waremewe. Twunamisha amaso dusenge.
nagira ngo dusengane nawe. Wumva utari mu kubaho kw'Imana kandi hatari ubwiza bw'Imana, wumva ukeneye inkunga y'Imana, cyangwa se umaze iminsi warasinziriye ukavuga ati nibwije ukuri maze iminsi narasinziriye, kandi gusinzira kwatumye Satani azana urukungu, kwatumye Satani azana intege nke, azana ingeso n'ibindi byose. Waba uhari ngo dufatanye gusenga, wahaguruka umwanya wawe, uhaguruka uhagarara aho uri, dufatanye gusenga. Nagira ngo nsabe umubyeyi wacu Bishop aza dusengera, aza tubwirira Imana ngo Mana duhe gukanguka, duhe kubaho mu bwiza bwawe, kandi nawe ugire kwizera ko iki giterane kiri busige hari impinduka zibaye ku buzima bwawe. Kuko babivuze, wumva wese akeneye iyo mfashanyo ave hasi, umanike ukuboko kwawe kw'iburyo dusenge. Mana yo kwizerwa, Imana yo kwizigirwa, duciye bugufi twese. Hari aho twasinziriye ntitwakora icyo twiyemeje gukora, hari aho twasinziriye dutakaza inshingano zacu zo gukora mu nzu y'Imana, hari aho twasinziriye Satani arabiba, azana urwamfu mu murima w'Imana. Duciye bugufi dusaba imbabazi Imana yo mu ijuru, utubabarire. Twasinziririye aho twari dukwiye gusengera, utubabarire iryo kosa n'ibyo ryabyaye byose. Mana yera yo mu ijuru, ishengero ryawe turahagaze, twiyemeje, twabibonye, hari aho twananiwe kugira icyo dukora, twananiwe gusenga ubwiza bw'Imana turabutakaza. Nicyo gituma Satani yagiye aha benshi muri twe imirimo inyuranye n'iyo bari bakwiye gukora, kubera kuko tutasenze ngo twambikwe ubwiza bw'Imana. Nicyo gituma dukoreshwa iby'agahato bivuye kuri Satani. Abigishwa bawe barabitubwiye ko abari basigaye bataduze bahawe ikindi gikorwa na Satani gikomeye, kandi ndubu ko Satani yiteguye kugihe barya bose badasenga udushoboze gusenga, duhabwa ubwiza bw'Imana. Mana naciye bugufi twese turihannye, turasaba imbabazi, tugarurirwe ubwiza bw'Imana, tugarurirwe kubaho kw'Imana muri twe, biduheshe gusenga cyane, biduheshe gutsinda Satani n'abadayimoni. Ishengero ry'Imana ryuzura ubwiza bw'Imana. Mana turakeneye ko Gereza des Âmes yuzura ubwiza bw'Imana biciye muri twebwe twese abakristo bahasengera. Uzoba ukoze Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye ku mbabazi zawe tugirira, ndagushimiye Mana. Iteka ryose ijambo ryawe rivuzwe Mana yo mu ijuru, tukaba turishize mu ngiro, twemeye intege nke zacu, twizeye kuko uturengera, twizeye kuko utubabarira, twizeye kuko udukiza. Uradukijije turabizi, amaraso ya Kristo Yesu aboneke kuri buri muntu wese muri twebwe, ntaba kibarwaho icaha. Niko wamuririmbyi yavuze ngo hora mucamanza mbonye kwa maraso, ntanshira urubanza rubi anyita umugororotsi. Ndagushimiye kuko tuja kuva twese turi abagororotsi, turondera ubwiza bw'Imana kandi tukabubona. Satani ahunga mu miryango yacu, Satani ahunga mu ishengero, Satani ave muri kino gisagara, Satani n'abadayimoni bave mu gihugu, ubwiza bw'Imana bari bwo bwuzura kuri bose abo dukorana n'abo tudakorana. Urakoze Mana, ndagushimiye, ni mu izina rya Yesu, amen.